perleni berens. Ka estimate committee jong yang dorbat ho ang dalam kelaya kasni balang kilalej banjurib ikanong stone politiknik ke badan hagisnong Maurus Iar West Khasi Hills District. Kani ke komiti balayalam dau MLA kanong po uba Meral Bonds kum unsong knor kalalej ban yuk jat hapo sor nong stone banjurib nya ya kijing tei jak ya kejaka puli politiknik ya keblas sedang haus nam arhajar khatnyo. Haba ajing kenan sa kinong pathai kubor uba uloang baga komiti kalalap Lasem ya kidau halor kajing slam bante ya kene kejaka pule bad ulang ru ba kane kadai na kadau bam syam la pelaj ya kasong tengka da katnat Human Resources Development. Hadian kane ke komiti kalet ru ban jengok ya kajing tei ke bathamai jong ke school Sipsing Memorial Government Higher Secondary School ke ba 4 trekam Satya Hadu menta meneh. Projek kelas 1. Hukum ke komiti ke baka Sorkar kami kalian District Assembly kala syania ini pengin budin kamtam ha gajing ide ibat kini projek kita sakut kala bende gajing sakut ka funding kala bende ka gajing bombiang ki estimate teknik estimate komiti jungi nyebut din kenang ya kini projek kita sakut ke kamda sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani gajing stang bante ya kani ka politik ni kulon nenong stang gede ban ya be kambe ban sange kada de gajing tu ni tingi tanpa gajing sungu ya ka snong ya ki trai jakaru belai sobhai kani jaka untuk stang kidon gajing duna hang ni hang tai ha ka bede bat gajing release ka pisa na po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng margane gede lengba jong kani ka ministry bat ba menta ka kamaram gajungi kalong bangin simkhya gini ke kam Kami Farmers and